Enjalo bafowethu uNkulunkulu mambusisa umuntu uyambusisa. Namhla kuyiSunday lomuhle kumhla ka21 ngila endleleni nje ngidla amakhefu ngento enye nje ngiyibona nani umsindisi ukhona ekhaya. Yeah, umsindisi ukhona ekhaya bafowethu. Silokhu sihambile impela sihamba nayo ibashise production MK V hayi bafowethu ayisukane madoda ngaphandle kwayo kunalutho akusebenzeki yeah bashise production or nothing at all ayisukane madoda danke professor hey ngiyiseka le ndoda le bafowethu solo sisendleleni nje silungisela mhla ka30 next year abe ku strong kakhulu hayi 30 next year bashise uyobayenza izinto zakhe sabe sifaka 2 ama screens lapha nalongabona embili yababuka la kulama screens injalo nje bafowethu ngoba kuyoba kuphokophele kakhulu yeah lenye sabe ngaphandle screen uthi ungaphandle ubone kodwa silanga ikhathi kwendakalani la ngikhathe koleni hayi bafowethu mhla ka3 mhla ka30 0 ayisukane madoda engamhlakani phela professor hayi 30 ayisukane madoda ilapho futhi ayilapho mhla ka30 30 yeah May 2026 angazi uNkulunkulu webongibusile kunalenye imoto nje engiyifunayo nabashise nalenye imoto ngifuna kuyilandza abangibonge ngayo ngifuna kuhamba nebashise production eCape Town siyoyilanda bangithengele imoto bangibonga nje nabashise imoto lokhu bathi ma range yini range imoto ka Land Rover le Range Rover oh yes Range Rover not Ford Ranger hayi ngeke phela baqale ngathi ngihamba ngemoto ya 1.7 million bayongithengela imoto ya less than million ayisukane madoda ngiyidrive phela angisho mina wena bashisa ngihamba nemalevel le moto le ngihamba ngayo le 1.7 million ayisukane akusho wena akusho yona professor ana ngikoloda ngisho futhi khona ukuthi umuntu ahambe ngemoto kanje ikoloda le moto ngayithengela lesithandwa sami ngisithandza ngehlito yami yonke ayisukane madoda matandana wami ibhambo lemabhambo ami ya nembukele ekhaya uyabona la ukuthi akudlala